fumu wetu. Wetu. Fumu jina ngani? Jani jina ndi chibwabwa kabwa sanga ni bantu ado. Tujigo info. Tudi mpasu. Mpasu nkwei. Mpasu mu groupement wa bena mpasu musokudi muikala ubadibo mu misoko 25 idianza secteur wa ngandajika. Mabanja ya nujuna mpasu. Okay, mpasu tudi ni mabanja tudi bamanya ajano tudi mabudi mitweta byaguja matala chomba tumata muteta bikunyebo byonse kimabanja tutemersege mabanja kumpala tunambudimi bwa mabanja masoko mwishi mabulaba katwena bamanya to bamanyi ba mabanja mwishi mabulaba mbatoka kaja habantu bunyinu kuchinyilelo eyo aha bantu badibongo ilaba hadi musumba munena udi mulombole kudi deni chilombo bu mwena ditu da de trap mulombola kabiri kudi administrateur wa territoire ni musumba wonso wa bakubi babu balami babu polo mu territoire wa ngandajika CPNR la police to ni bindondi benda bumudi ateya Fabien Malumba ni ateya KBMPS ba mushindikisha kabidi kuneku ni master somwe wamini tatu deni ujini majimienda munemu tatu deni udini ditu dine na dia de trap de trap nchini mujitu wenza chini ditu huko na michi ya meshi michi idiko konvula michi ya mabaya michi mishindu ni mishindu ya michi idimienza muditu edi kadi ntatu kai nujinayi mwampasu eyo ntatu itu dinayi idi mweka tudi makutuka su kubyanza kakuyukututumba to tudi ni ntatu ya bunye katwena ni mayi mimpato nyo intatu yumwa ilienza bwa kukwata kabili bena mpasu pinjo hawa munyi mwane tuchilombo mulo kwenza bintu byanungo disanga kai jinu jinaji nunu bikira bakwa bwanyi eshi balu tutokona kumisoko ya bunye haji bantu balabenzesha michumu katwa manga katwa bantu bakaba sama bitu bifuma kuchini twasagira mukalanga journalista ndi mumanyane echi ndi hadi tutetu bana babena mpasu tuli ni disanga ni ditwedi bolbwa hadi mwana wa munda musoko mwele meshi bwa kutwenzele ditu tuli ni disanga ni memo bushefu kupandi insanga ni tudi lama tuhela kabili bwa bantu bari magubwela munasha bwa kosha nasha bwa kwenda kana mo tukandika bikole twetu bayeta bantu wa mushindu au badi banyanga development intungulugilo bwa musoko wetu echi mbangi lwadi ya musoko wetu kumpala tuli tusanga tumulombela zambi tumutoka bimpanda bakula ditu kwenza mo mudimu bwane mudimu wetu tuambuluisha bakuko konvula epi kuambuluisha kabili musoko wetu bolbo ni twikala ni mabaya ni twikala ni makala na twikala ni nyema na twikala ni meshi munda mwa musoko wetu kabili usengelela kabili bachana banenga kana bwani to chikondo chiri kabili chikumbana bwa benji ba mudimu wele kupa momu kulongolo ditu ya tukudilama to sanga kabili bwani to mudimu wetu ba utompanda bolbo mudimu ko ini bantu to kaweno yokumpala to uliambila mfumu chisekeji chilombo chinyi ye mukulondo to mema ndi sakijila Felix chilombo chisekeji bolbo twetu ni bantu banungu njumma ni kwetu kakweno kujimine to ndi musakijila ni sakijila kabidi deni chilombo bwa dia itombulishide ndia tutompanda bwa kutuhesha ditu bwa twetu kukunetu michi kwete ditu mwetu mwe mditu mwakala ditu kokela kahehe kim koku kahehe ka ditu akarika tuambulishi bolbo mwaburi kawi michi ndi mumeni udima sama abunye michi diko kuluhehela lulokutudi umvoto libasomere baturi ni kaluhega kwabo hatu bomwabo munyo tuvoni luhega biye luko bwana ngo byo byembiri bitwambulisha bwani twikala tweta ko kahehela kwabo kakafuma mu michi turi ni disanga kusagidila mfumu wa republic chilombo chisegedi bwa malo anungo tamba kutunguluka bwa kwetuka kushiminitu nanko no amini no amulisha tatu deni umujumu ende ukumulamina bintu byenda tudi tumambulisha karitetu tudi ambulisha balu ditu ndiye tutetu yegena kunego to ye mutu ambulisha tetu diko kuba kukubalitu kudi lama balu ba ditu di shala mo mpasu mu province wa Lomami mu territoire wa ngandajika mu groupement mpasu mu secteur wa ngandajika bi tetu kibene ditu yegi mwene ditu to ye mujimi jenaga energy wenda chana kaditetu kibadi kiba beneficiaire kibela twela ku lusu mwini lwakala tasa gidila ndi ndo lusu mwini lwane bakala bakambane kashinguka kunansanga sanga na shala chimwenu cheba buka baibalela chilombo deni
ndi mumanya ne katuba makwete ditu edito kibolu kakichiri lusu mwino lo amba wane kashinguka kuna sanga na shala chimweno cheba muni kantu karikaga ine mushinga tos kantu kakesa munga chimabanda kakuna muchu wansanga muchu di nijiredi abunye kwi muchu di mabai makola kwetu kuneko indi di mucha mushala badani sanga wonaka ngo muntu kampanda vaga ine mushinga to kichoje chiri chenza galelo buka baibalele chilom tetukatuba makumone ditu edi munda musoko ya ni cheri sharto Tuela mukulumpa Deni Chilombo twasakijila ni bonso batulonda mubula babujima twamba ni Deni Chilombo muntu amenji muntu jumona kula bwali binga munyi mujeto to disanga ya bunyi kadilelu nga munyi jeto bienze disanga ebi na shamuloji musokulo wa bimwalu kijil amen bulelela bwaditu edi ndi hediet tetu bana babena pas meme bo chef wa groupement kiudini mukenji wadi tungedi kiudini bukola wadi tungedi kiudini mulawa wadi tungedi ba mena midima yonsu wasanga bwa kwele disu kuditwedi badi basomba baba mikombu ya bukalenga diyenza bukalenga babena pasu ya kabukulu tetu kuchimu wetu tulitwenza mulimu ni bafu badi bamumona unicha bakweta dia kabi bolbo yechi ndi heditu hesha bakutwambulisha munda musoko abana babena pasu mfumo moni kanu tulenga nenu bwanga to gatwena tulenga bwanga to kutaje kubangambo betu katutu tulenga bwanga to hikala muntu enda muhinga hanyima mulenga bwanga mikenja bangambo betu nicha bakumushindigiza urweta disama dibito hakufei urutanda bwana tomvu mulenga bwanga mulenga le muntu kampanda nasha mulenga le ditu mwene chibawo udini bwalo bwakufu ega bidan hoto mumanye utule di shishofu tubamanye ko chisanji cha lusema yombulelela chisanji cha lusema tuli bachimanye ne muje wachi ni mwabu tuli basomba ki mumpumbu wa lusema ki mwabudi lusema lujukile mwabu tuli basomba lebe 70 metre hanyuma ki mpumbu ki source wa lusema lusema musulu wudu mujukile mungachi mwa groupement bena mpasu musulu munena kibolu KAYI bakawuheshe chisanji chetu ni lusema nga radio bakamuhadina dia lusema musulu munene wa Deni Chilombo ni chisheri shara chisanji cha Deni Chilombo ni chisheri shara ni chishi antambwa chilanda antambwa chilanda utulonda henda ku Bruxelles tumwela moyi kanyi fumu twela kukasala kako ino twela kukasala twasakijila wabonye ndiyingela chituwa chaka sala bolba ngadi mumvanzala chana ma fumugatu vanzala to fumugatu vanzala tasagijila kasala gagwetu gadika ambane mema ndi wamba sumpiana kabamba matota kabamba mwena ngulu banda miko abo ihweka ne lubilanji mema ndi waba kanyinda ntembele watiswaka kanyinda wadya wanyina muntoto minyondo minene yanda mugatubobu nsega nya yanda mugamisanyi mema wabwacha bakasuna ntoto bwacha bakasuna kabibota kamafuwa ngakovo wabitonga mwetu mwachishiya cha malembo ngoya mwachishiya ntambwa chilanda ntambwa didi mukamalundu munsakala budi mihansha bantu lwenda mwetu mukena kwenda ntungu we mwenda bibi watonda ko kudibu mwetu mena muri mwasabunzu bwa muhongu nzubu kayimushigu babwelele mulu ngayi kwetu kumatota ko tota tubemba munya ubachi bwa bakabwa twasakijila mfumu disanga jabunyi twela kabiji mukulumpa Deni Chilombo mutufikisha mwabeo mwamba nichola wetu kwetu kakujimini tuya kunshia tufumu ngandajika watu ambuditi ni kujitu nzambi wenjilu sa twaicha ni mfumu nisanga jabunyi vuluka ikwenu tuibaka ikwetu na shamuntu tunuchina manga buloji fumu momu manga buloji bijimantu bachinembi achabusho bijigo ko karibu ampende bwetu tetu katona mane bidini mushinga to bwa bukale bwetu mbuso ntungulu kilwa misoku yetu tudi babenga
buloji na shibwanga balugi no abu tudi bamba ni muntu diwele mukolu mumalu antungulugilu asana kufachi bawanyi wafachi bawo gimutu dibamba gimutu dibamba bulele tudi bamba benza ni bifingu bwani to malu onsu mwana yonsu amwena basudulo ni ntungulugilu munda musogo wetu asana kuye kumpala tudi balba kumwele luhembo bwani musogo wetu kwetu kumweka akubantu kwetu kumweka agu bumu di misoko mikwapo tudi tushala muma groupement yetu mikala très pauvre mikala masadi dila katu itumwega bobantu to kadi bikala ni bantu ba mushinga mugol mumisoko migwa nashima tunga mugwa kibol hakala bamfu mugabo bagula français to wewe bagula français to asagejila mvumu hichila hanye muchibasa chagalasa mvumu hichila mo mugibol gandi ntanango kadi nanga nisanga bagwagula chako itu chibolwa bantu bonso bari bachilonda ni chochi na chibwela gabidi mumyakulu inaye yakongo turi tusanga nasha tulonga migwa boy turi tudi chintana migwa boy kwenu bolu kwenu babunyi mbana kwa gula mu chafodi gadi teto yo mogulu wa gudibela mutulele nawo katutu mo gujinga bwane ujimina to bolu bancha kwetu fumukaji bwakuselana munemo matukwa babaselani mugutanga munemo okay to asagijila bwakuselana kuneku kwetu kuneku bumudini magute yetu kongo ajini lutatu matambo kwikala mahehela bantu bari magwamane to badi baselana nashane 600,000 francs malaba we kumvone 600,000 francs gachana ne mushinga to nangu pinde turi tuteka bintu abyanu mu po umuhelo wa maguta dollar tuteka nashane $400 $500 pinde tulo tuhima pinde mu franc biomvuye kanangu pinde kabyana mushinga umuto bolu kudi mabagadi enzeka magwa bwane ari magwenze kumulutatu magwa bwenze kamwana mulonga nibiko abobo nito mwana eto tumuserese ku $700 higala ku muntu udini possibilité anyu ni mushindu udini chaba kusera ku $700 karibu eto tetu turuma kwa mane 500,000 francs luhetu bantu kumvana kuselana ki mushinga ga wena umwehele to idishi langana ni mu bantu bari baseleshe mugo abu uruma kuseleshe mwana kayo mulambu to borte tu tendela ga bugulu bana batu tulela babidi turi tulambula na nguru mutuma bana bagumpala babidi mulambu aka ni mulambu atawo kimbe tutetu tunashame mudiselela kadi ndinga ngatabana abu moneto mona nyokumpala duyo mwakaku bari bagato mumuluhetu na sheye mugato 300,000 agunyeye ye mugato 350 500 600,000 munyeye pinde gudi mwana muisatu ye kumbara mani tagavuni dibanza to luhetu ndwanyi ndintu ile muntu memu mwana bantu mwana nyega bene kumara tukogane bagubanya balanda ni magubame to peshayi 400,000 bobu gumpesha bolo mbujika pri wadi mushinga wa luhetu kunego kalwe na lwimana mwabu mwele to fumukaji bishibwa tulasa jumo mumpitaji okay to asagijila tulasa kilutatu zambi mutu enzela ko kulusa tudini ekolu mwelu di muibaka MPALA kari tudini mugo abugumfundu yeko bana bari balonga muluhishi kamwene bibasa ki muibaka ulomba no batu ambulisha go ekolu munena udi balombola kudi directeur Fabrice Lukusa balonyi bari mom muluhishi tubwasa ne bigoba kadi bumudi misogo yetu ndi bwele muntu ngulugilu tulomba go gabideno uri fumwadi tunga ye bumutu bamutombanda si bugelenga sikacha bwigala ku katutubanye kubujeto tutatane ye kumpala kwa kaimani guloto atoka jila go mushindu wa gutuhejira mushindu wa kutibagila goku matula setu na champitadi yetu dialu tatu bigol turi muma dispensaire ni ma poste de santé ni ma centre de santé bidianu kabibimba to jimumo na njila kimu impanasha ina utulomba kuje mukulumpa deni chilombo bwanyi nzambiye mumusamba kichi chinu wakumambila ncho cha nzambi mumusamba kwa kutangira kubwalo bwa tulasa pitaji nasha njile mwini kimu impoto to asagijila journaliste même ndi gusagijila bwa dingambulisha jilomba detu difika kudi chimona meso deni chilombo bwalo mwana wa munda mamusogwa muledi bo munda mamusogwa mashienda ngamunda mamusogwa hikala kune mushindu dimwa kumweka atwenza kwetu chilejilu munda mamusogwa endo achileledi tuibagila kunasha tulasa nasha centre de santé
ndio bya bimbi bileji ka bwani to kwetu ka kujiminye simbulelele tetu meswetu mashala matangile kulu tumulombela nzamini bafo bwana bayiza kumbala midimu yonse migwabwe mwega migumbana atulombela kwenda kubadi mumonenda badi mwakumwambulisha bwani buri mwakutambulisha yetu munda mwamusogo yetu mushala mona njila ntatu njila mwani kabibi kumbana to twasakidila kudibonso batulonda mu Italie, Norvège, Australie na Allemagne tuliba ununanga bikola mukulumpa kabengi babu viengandu kabengi babu twasakidila tunela bonso twasakidila tuvu mpasu mpasu musogwa mpasu amba kuji bo akwetuka kushimini twasakidila ndi ngamba di dinene jani musogwe to mpasu dini groupement ani village di kumini umu kumbangile tutubana bakwa mukavu chinsebu bene yilunga ntita nsanda shabanza chishiya bondu kaluba ngulungu ndi mumenyene ki localité idi enzabwani groupement wa mpasu ikala ni bukola momwe mudiga bili bantu badi batulonda myaba mishile shilangana ntamba kusakidila deni chilombo bagwetuka kujiminito ni wetu Richard chishe ntambwa chilanda byonsu bibu benza bidi bimwega ni bintu ya mushinga bidi bitwambulisha tetu bene groupement wabo kabena magutomo ito batwelele meji bagutwambulisha kabidi bwa tungulukilu amona makuya kumpala twasakidila mfumu dina dyanye ndi chibwabwa kabwaya sangani bantu ado sangani bantu kadi mfumu nuko abashintu lokasi hakala hafu uwe mulo kumusoko bagwenzela kunshima bagwenzela kadi musangu liyo kwa mfumu ani mujuya na shanzo to shima idiko kwe musangu nenu tudi tusomba twani tudi nenu shima ya kwetu nushisha kwe bordo mema chuma nenu dinoloto nodiba to surprendre me ndingu sagidile shima yebo kayene ni bordo mudi anuchidi wenza matuku munemo bolo hadi mungandajika udi mpasu udi ndi chabakwidi eje chakwetu ndingu sagidile chakwetu sasa ya mfumu umbenesha ko bangambo bikala nayi twasagidila mema ndingubenesha kumpala tudi ni nzambi mujulu habula bangambo betu kabugulugetu bagushindigije mumidimu yonse mweka ndingwela lwemba Je voudrais attirer une attention particulière parce que dans les processus de développement, il y a un facteur qui le freine, c'est surtout la jalousie. Et nous devons éviter la jalousie. Par conséquent, nous devons changer les mentalités pour pouvoir les soutenir efficacement car ça constitue le bien-être de tout ce monde ici présent. C'est pour vous dire que vous devez éviter toute tentation de venir assurer la destruction méchante sans accord jusqu'au moment qui viendra et qui serait opportun pour l'exploitation de la dite forêt. Voilà en grosso modo ce que je voulais vous en parler. Je ne m'étalerai pas largement. Ainsi dit, je vous remercie. Le administrateur wa territoire, membre du conseil de sécurité, pour tout le moment visite venir faire. Ok, bien. Tetu bonsoaba balonda banye walbadi ke mani ranyi na balonda banye mema nan wanga milenya na imir balonda turi ba fami munene wadi ke mahom balondo nan wanga milagala le yinu ngambiri kwetongule ngenya na imir balondo boy wa mao tetu bonsoaba Bonsoir, tout le monde, Tereja bimpa londa bimpa, tenu muloba to milanda gwe.
muleba twamenda igweno bwana mwana mugaje kalwanga mina mweto yitaba kunyana ngini bulunda buluba yoso kumuga igusanga mbonye bombula neza leni CIOLA buluba yoso kumuga igusanga mbonye bombula neza leni CIOLA kalwanga mina bulunda banyitele shaibimba bari bumvo mwagulwewa Zambi munu sambo mpoi wanye ngani wanga bila kwetu ngulenga ta wanye buluba yonso kumuga igusanga buluba yonso kumuga igusanga mbonye bombula neza leni CIOLA ngani wanga bila kwetu ngulenga nyana ngini bulunda kabongo chisense ngombo lungu lunena kumuga igumbele liba kudya mulolo kubwele imungite yabula baba kongo kulombe bakongo mugando wali sakari amisamu bakongo bahuwe kumwesha buluhema nibikwanga bisambo mune ndundu akansanga ndakosaka misamu nyafika kumbele munda kulumwa abutuko kimembo kusaka musambo akumpale kwamba ne kwamba chinyi yoye timba tubala bafumu bamuluba waka bambaba lombo ampafu wabuluba shangari nikatombo ampa monye mwina bukonda kabongo chisense mfumu wabo kwa mulumba kalibya buretere mfumu wabo kwa galoni eyo batatu mbalume eyo batatu mama momwe eyo batatu mama eyo batatu mama we tukwata ingasuta ngure mama rimye eyo batatu mama moe kadwanga bilanya na birunda kwata ingasuturi mu burimi gige hela bana betu wagatembwa bwe mubenga burimi urenze cyacyanana mwana bina maguta kebina marimi bari bamanya mu kwenze ditunga ngani wanga bilenya imene bulundo we urubenga mu burimo burimi uri byese byanshimana binene uruhesha bari hanyima ufuma kumusoko ubwele mu vino we yari kubanga kwa muchima igenze desordre mushiya burimi kweto ngani wanga bilenya imene bulundo we bimba tukwatanga so turima buri eyo batatu mama kombe eyo batatu mama galagale eyo batatu mama we tukwata ingasuta ngure mama buri eyo batatu mama muwe kanwanga bilenya imene bulundo yitaba kutahwani bulundo wani buri musomo muvile bwakwelangana nibyaze mumpai wenu tulanga neshenete ya mushingu kari musombo kuyibuye kuburi mito musomo bwakwikala kwenze desordre bana babenda babanga chwendu unyanga bagaji babenda wendu unyanga wini muri mu bushoto rentre au village uyaga hete budimi uranzi chintu cha chimpa menemen chiri muchi muni chibiri uri walugila muchi sansa keleke ngani wanga bilenya nanyi mwene bulunda we urubenga budimi chilumbu cheba harubenga budimi chikufana mwana mfumu wa ditunga mwani kwenze budimi nani angila upenga gonseko marimi matule mu bulunda wanye yeta baka bo chisense wa chileni nzebu mwene kadai memo abaga libiwa kumai yoba mwamba kena we kari dozo wetu mwamba ngani wanga mbilo batatu kabangu memo ni mwanawo ngani wanga mbilo Fidel Kasongo ngani wanga mbilo Castro wanyi memba ta mwamba wani mbe mwamba wa mafanye mwamba wetu mwamba mwamba munda mwamba kabo mwamba munda mwamba kabo mwamba msanyo anengade mwamba lenga misasa mwamba wangu lenga budabule mwamba bogora ide mwamba bogora ide mwamba mwamba tete mwamba mubenda bakujana mwamba tuwata mugwatale mwamba waraja wanyi lusanzo mwamba tete mwamba gere te mwamba bogora ide mwamba Baba munda mwamba kabo Baba musanyo alengane Baba mubenda bakuja Baba mubenda bakuja Mwambe teula mala mwamba Teula ko Teula mala mwamba Mwamba telela mala Teula mala mwamba Ardoso mwamba Teula mala mwamba Mwamba kena moiweba Teula mala mwamba Munda mwende la gawa Teula mala mwamba Mundo abeli Teula mala
mama wanye wetu hao jina jani Frank Chola. Ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa bindi jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasayi ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanjika nyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba kumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasayi mu province wa Kasayi kakudibitala bijanza kusama province eudi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasayi Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiapalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province eu mbalanda bafela bachaye bena kongo bonsu kubulanda bwabo byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwakale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongo kibwalukayi bena Kasayi mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwakutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasayi mutoke Kasayi kakudibitala bijanza kusama katofeketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika dilu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kudibela chiluba cha bankambwa malongesha mumanayi mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idiyenzeka kwetu Frank Chola wetu ntudiomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntudiomba tuditukumwila mu Kasayi Oriental bonsu famu bwakuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu